chejnisqa kaypi kusikuy. Chaymanta yachakusunchik. Kunan p'unchaykunapi pitaq chejnisqa qhatiykachasqa kayta munan kusiyta tarinanpaq. Uyarinkichu pillatapis mayk'aqllapis niqta nipichik nikuwanchu nipi qhatiykachawanchu kusirikuyta munani chejnisqa kayta munani niqta uyariyta yachanchikchu. Pitaq chejnisqa kayta munan kusisqa kananpaqri. Tukuy allinpaq qhawasqa kayllata munanchik. Sumaq hap'iqasqa, sumaq uyarisqa. Chanta runaqa kusirikun. Sumaqta hap'iqariwanku chiyasqaytawan manchayta hap'iqariwanku. T'ikapilluta kunkayman walqaykuriwanku, khuchikankata mikhuykurichiwanku. Chayman sumaq kusirichiwan. Runaqa tukuy allinpaq qhawasqa kayta, kusisqa kayta munan. Mana pipis chejnisqa kayta munanchu, kusiyta tarinanpaq. Chanta imaraykutaq Señorninchik Jesucristo nirqa, chejnisqa kaypi kusiyta tarinanchiktari. Kay uqtakiy tiyan, kay uyarishanchik chay. Yuyani uyarimushasqaykita, uyaririnay. Puni. Pachiniki churarimusqaykimanta chay takiyta. Evangeliota qhatisaqpuni. Castellano rimaypiqa nin Jesucristota qhatisaqpuni. Imaynata nin castellanopi, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Evangelio sumaq willay. Nisunchikman aswan wajinariopi kayta taripani ari. Jesucristota qhatisaqpuni. Jesucristota qhatisaqpuni ni qhipaman kutimanchu. Yachankichu pichus kayta ruwarqa. Yachankichu. Uyarillanki. Tukuy yachanchik kayta. Castellanopi, qhishwapi, aymarapi, ashkha rimaykunapi kaytaki. Icha mana yacharqankichu, kunan yachanki. Haqay hawa suyukunapi, pichu Señorninchik Jesucristopi creejqa, qhatiykachasqa. Chejnisqa, wañuchisqa, pita chay wasaymanta sin ch'anqaykamuspa hinashawan. Ya, imapis kachun, qhatiykachawashankuñasina. Ariapi t'aqqa qhipaymi imachus chayan. Ahina, chejnisqa, qhatiykachasqa, kanku hermanos ninchik. Imarayku, Señorninchik Jesucristota qhatikusqankurayku. Llaqtapi kunita mana yuwarqunichu, yuyayni chinkapunña papelpi hap'irqani sumaq qillqasqata. Chaywanpis mask'aspa tarispa maychus kaqta timpu kaqtin willarimusqayki. Chiqanpi, kuraq kamachiq. Alcalde nisunchik chay llaqtitamanta, mana evangelio kananta munasqachu. Ni tata Diosta qhatikuq. Imaraykuchus chay llaqtapiqa, paykunaqa kay Islam ninku chaypi creyinku. Dios ninkuqa imanisuntaqri. Paykuna Dios ninkuqa imamin, a ver yuyarichiwaychik. Yuyayni mana chaykamañachu, ari kunari. Yuyarinkichu. Dios ninkuqa Alá. Bibliankutaq Corán. Paykuna kanku musulmanes nisqa. Chayman hina paykuna creyinku chay Dios ninku, chay Biblianku Corán. Israelitakunaqtataq Bibliankuqa Torá. Yahweh.
Chaypi paykuna creenku. Chanta noqanchik Bibliata leyenchik cristianoña kanchik hermanos católicos. Tukuy Jesucristopi creeqa cristiano sutichasqa. Mana munankuchu chay llaqtankupi kananta ni imarayku sinchi hark'asqa. Chanta paykuna mana hapiqankuchu nitaq munankuchu ni runa rikhurinanta. Imaynamantachus misionerokuna chayachisqanku chay llaqtaman, chay llaqtapi Tata Diospaq siminisqanta willarasqanku, imaynatachus kay Bolivia suyunchikpipi sinchi hark'asqa karqa mana yaykumullarqachu pipis. Aswanqa llaqtakunapi mana evangelio willarakuqchu, ahina hark'asqacha kanman karqa haqay llaqtitapi. Chaymanta runa masi Tata Diosman chimpakapusqa Jesucristota nuqapis qatikusaq. Pay huchayrayku wañusqa, mundota saqisaq nispa. Ahinamanta yacharqusqanku, willarqamusqanku, kuraqkunaman, policiawan hapichisqanku, isqaykuchisqanku, tukuynin llaqtata tantaykusqanku, pay Jesucristota qatikusqanrayku ñawpaq puntapi sapallanta warminta, wawitasnintinta y chaypi tapurisqanku. Imaraykutaq kan kay creeninchikta qhesachaspa waq Diosta qatishanki. Y chaypi pay nisqa Jesucristota qatisaq. Imaraykuchus pay huchayrayku wañurqa. Castellanopi, he decidido seguir a Cristo. Ari, noqa kiki Jesucristota qatikunaypaq chimpaykurqani. Qatikunkipuниchu manachu saqeo hinata mana. Chayta nisqantawan qhawananta tukuynin wawitasninta ñawpaqinpi wañurpachisqanku. Waqay ñawinmanta t'akikamurqa inerqa Jesucristota qatisaqpuni. Qatillankipunichu? Ari, Jesucristota qatikusaqpuni. Mana chaywan sonqo juntasqa kaspa warmintañataq wañurpachillasqankutaq. Kunan qatikullankipu니chu? Ari, Jesucristo cruznin ñawpaqpi sapaypis kasaq qatikusaqpuni. T'ukunapaq. Chay nisqaykirayku qampis wañullankitaq. Kusisqa kani. Jesucristo sutinrayku wañusaq. Y chay pacha wañurpachirqanku payta. Tukuynin aylluntinta, wawitantinta, qhari warmita chinkachinku, mana munarqankuchu. Chaywanpis Tata Diospaq Santo Espíritu conciencian, sonqon, mana karqachu kaykuraq kamachiqpaqta chay ruwasqanmanta, nisina puñuytapis atirqachu. Imaraykupunitaq kay runa aswan wañun, wawan, warmin paypis nipuni qhipaman kutiymanchu. Sapaypis kasaq qatikullasaqpuni. Mana pay manchachikurqachu wañuyta. Chay t'ukuchirqa, ahinamanta watuyta qallarirqa pitaq karqa Jesucristo. Maymanta hamurqa, imaniyta munan pay, Señor nincha Jesucristo manta evangeliota willayta qallarirqa pay. Chanta Tata Diospaq siminisqan Santo Espíritu nechta paypis kutirikurqa Tata Diosman, creerqa Señor nincha Jesucristopi. Ari pantasqa noqa kasqani Tata Dios pampachawachun kay ruwachisqaymanta. Tukuy Tata Diosman qatikunanchik tiyan. Pero chay hinata imapaq kayta ruwanchanta muspasqa runaqa chay llaqtantin ni imanayta atirqankuchu. Ahinamanta ashka chay llaqtapi Tata Diosman kutirichapurqanku. Ahinamanta kaytaki lluqsimurqa Jesucristota qatisaqpuni. Ni qhipaman kutiymanchu. Cristo cruznin ñawpaqpi manaña huchata ruwayman kutiriymanchu. Sapaypis kasaq qatisaqpuni. Ahinamanta kaytakiyta waq rimayman tallinku, waq rimayman tallinku, castellano rimaypi chayaman suyunchikman, kunanqa qhichwa rimayninchikpi takikun, aymara rimaypi takikun, ashka rimaykunaman tallisqa. Imaraykuchus kay hermanunchik kawsayninta churarqa, ahinamanta kusiyta tarirqa. Chanta ruwarqa pay kaytakiyta.
Ajina kaqtinqa Señor nincha Jesucristo nerqa llakinikichik hatikachasqa chiqnisqa kankichikpuni nispa. Chayta ñawirikusunchaq Lucaspaq qillqanpi suqtakaq t'aqapi ari Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Chay qapitanpi kashan suqtakaq t'aqapi iskay chunka iskayniyuq chiklaypi kayhinata nin. Kusikuyniyoqmin kankichik runakuna chiqnisuqtiykichik, qarqusuqtiykichik, rimasuqtiykichik, saqra runasta hina qisachasuqtiykichik, runaq churinrayku. Señor nincha Jesucristo rayku qhatiykachasqa chayqa kusikuyniyuq kankichik nin. Chay pacha kusikunkichik hatun kusiywan imaraykuchus t'inqaykichikqa hanaq pachapi hatun kanqa. Hinallatataq ñawpa runakunapis Diosmanta sutinchaqkuna ñak'arisqa karqanku. Tukuy Señor nincha Jesucristota qhatikuqkunaqa chiqnisqa ñak'arichisqa karqanku. Imaraykuchus Señor nincha Jesucristo pay kikin hamurqa kay pachaman hucha sapakunata huchankumanta qhispichinanpaq. Pichus paypi creeqa wiñay kawsayniyuq mana chinkayman rinqachu. Chanta mana munankuchu hap'iqayta. Imaraykuchus Señor nincha Jesucristoqa kawsayta apamun. Chanta imaraykutaq Señor nincha Jesucristo munan ajina qhatiykachasqa chiqnisqa kananchiqtari kusiyta tarinanchiqpaqri. Mana chaywanqa mana Tata Diospaq munayninta ruwaspa hinashanchiqchu. Señor nincha Jesucristoqa hanaq pachamanta hamurqa Tata Diospaq kamachisqanta hunt'ananpaq. Chaypi pay kusiyta tarirqa. Juanpaq qarqanpi ñawirikusunchik. Chunka pishqayuq t'aqapi. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, chayllapi kashan. Lucaspaq qillqanpi chunka pishqayuq t'aqapi. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Maypiti kashani noqapis mataría chaniraqchu, mas kashankichu. Ari, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 9, ninka hinata. Imaynatachus Dios tataqa nuqata munakuwan, ajinallatataq nuqapis qankunata munakuykichik. Chay munakuyniypi kallaychikpuni. Kamachisqasniytachus kasunkichikqa munakuynillaypipuni kankichik. Imaynatachus nuqapis tataypaq kamachisqanta kasuni, munakuynillanpipunitaq kashani. Chay imakunata niykichik kusikuyniyuq qankuna kanaykichikpaq. Kusikuynikichiktaq hunt'akunanpaq. Kaymin kamachisqayqa qankuna puraqmanta munakuypi kawsakuychik imaynatachus nuqa munakuykichik ajinata. Señor nincha Jesucristo sinch'i munasqa karqa Tata Diospaq imaraykuchus Tata Diospa munayninta ruwarqa. Chay munayninta ruwasqantaq kusikuynin karqa. Hunt'asqanmanta ruwasqanmanta. Imaman Señor nincha Jesucristo kay pachaman hamurqa hucha sapakunata qhispichinanpaq, cruzpi wañunanpaq, yawarninpi huchanchik yawarninwan llimpuchasqa kananpaq, cruzpi chakatasqa wañunanpaq, ñak'arichisqa kananpaq. Chaypi pay kusiyta tarirqa. Chanta Tata Diospa munakuynin urapi kawsakurqa. Chayta nin pay, sichus munakuwankichikqa kamachisqayta kasuychik, hunt'aychik, kusikuyniyuq kankichik. Pero kay kusiyta tarinapaqqa qhatiykachasqa, chiqnisqa, qhisachasqa. Y chaypi Tata Diospa munayninta ruwanchik, kusikuytataq tarinchik. Apóstol Pablo sinch'ita kaymanta parlallantaq. Chanta Apóstol Pablo kanerqa. Qhatiykachasqa kayku. Manataq saqirpayasqachu. Chiqnisqa kayku. A ver, chayta ñawrisunchik. Segunda Corintios, capítulo 4. Ishkaykaq Corinto
llaqtaman qillqapi ñawaykusunchik. Segunda Corintios, capítulo 4, versos 9. Kay hinata nin. Qhati kachasqa kayku manataq sacriparisqachu. Urmachisqa kayku manataq phirisqachu. Cuerpuykupi apaykachayku tukuyniyta Jesuspa wañuyninmanta. Noqayku cuerpullaykupitaq Jesuspa kawsaynin rikuchisqa kananpaq. Señor nincha Jesucristo cruzpi wañurqa. Pichus paymanta willaqqa ukhunpi cuerpunpi apaykachan Jesucristo qhatiykachasqa chiqnisqa kayninta. Kay hermanituta imaynatapas wañuchirqanku ajina wañuchisqa. Kawsayninkuta churarqanku paykuna y chaypi kay kusiyta tarirqanku. Kunan noqanchik imaynatataq kawsasanchik hermanosni kay kusikuypichu uchayri noqanchik munaynillanchikpichu kawsakushanchik. Ñawilla sonpinu chunka uqniyuq chiqllaypi nin. Noqaykutaq kawsanayku kamaqa wañuyman haywasqa kayku. Sapa p'unchay Jesusrayku. Ajinamanta Jesuspaq kawsaynin rikuchisqa kananpaq wañuq cuerpuykupi. Kay ukhunchikqa wañuq, tukukuyniyuq, chiqnisqa, qhatiykachasqa kayku. Sapa p'unchay wañuyman churasqa. Imarayku Señor nincha Jesucristo manta willasqankurayku. Chunka iskayniyuq chiqllaypi nin. Chay hinamanta noqayku wañuy patapuni kayku. Qankuna kawsanaykichikpaq. Pikunachus Jesucristoman chimpaykuqkuna, kutirikuqkuna, wiñay kawsayniyuq kanankupaq. Versos 13. Dios manta qillqasqapi nin. Creerqani chayrayku parlarqani nispa. Chay kikin creyiniyuq kaspa noqaykupis creyayku. Chayraykutaq parlayku. Yachaykutaq Diosqa pichus Señor Jesusta kawsarichirqa. Payqa noqaykutapis kawsarichillawasqaykutaq. Jesuswan qankunatawan kuskatataq. Ñawpaqinpi rikurichinawachikpaq. Pichus Jesucristo rayku wañuqqa Señor nincha Jesucristo kawsarirqa. Diospaq ñawpaqinpi tiyasqa kashan. Noqanchik chiqnisqa qhatiykachasqa kaspa kay kusiyta tarisunchik wiñaypaq wiñayninkama Señor nincha Jesucristopi creykusqanchikrayku. Mana tata Diospa munayninta ruwasunchayqa noqanchik imaynatachus kusiyta tariyta munanchik sumaq hapiqasqa allinpaq qawarisqachayqa noqanchikpaq munayninchikman hinalla purishanchik. Kanan puni tiyan kay mana allin kaykuna chiqnisqa kay llakiykuna puti noqanchikqa nillanchik imaq punitaq noqata puni kay pasawan. Imaq punitaq noqata puni. Kay uqri kay hinaña. Kay uqri ni ima llakiytapis noqari llakisqallapuni, putisqallapuni, chiqnisqallapuni. Kusikuy Diospaq wawan hina Evangeliota willasqaykimanta ahina kasqaykimanta. Mana waq imaraykuchu. Señor nincha Jesucristo cruzpi wañuyninta kawsarimpuyninta willaqkuna. Niapis tukuchinaypaqña. Romanos capítulo 14 versos 17 ninka hinata. Diospa reynumanta parlaspaqa mana mikhunamantachu nitaq uqyanamantachu parlanchik. Mana chayqa chiqan kaymanta. Sonqo tiyaykuymanta. Espíritu Santopi kusiymantawan. Mana noqanchikpaq kay pachaq kusiyninmin hinachu. Noqanchik maypachachus juntata rurarikunchik, campañata rurarikunchik, aniversario de la iglesia rurarikunchik, imamantas parlanchik Jesucristo manta. Chaymanta ukunapaqqa. A ver, aychata mayk'atataq necesitanchik. Pollotachu chayri corderotachu. Machay uhuacata rantinanchik tiyan. Mikhunallamanta parlashanchik hermanos ni mana Jesucristo mantachu parlashanchik. Uqyanamanta. A ver, imata moquchinchit imputachu ruwasunchik. Imachay Coca-Colata fantata rantinanchik tiyan. Tortata mikhunanchik tiyan. Mana tata Diospaq munaynintachu juntaspaq hinashanchik. Mikhunapi uqyanapi chayllapi yuyashanchik hermanos ni. Mana kay ñawpa cristianokunaq puriyninpichu purishanchik.
sinch'ita tata Diospaq siminisqamanta q'aqa kapunchik. Mana apóstol Pablo qanin. Diospaq reynumanta palaspaqa mana mikhunamantachu nitaq uhyanamantachu palashanchik. Mana chayqa chiqan kaymanta, maychus kaq kaymanta, sonqo tiyaykuymanta, Espíritu Santupi kusiymantawan. Chayllapi tarisunchik tata Diospaq kusiyninta sonqo chayninta. Tukuchinaypaq, maypachachus evangelio haqay tuhtapari, chaypi tiyakuni chaypi wasi Potosí hap'iypi, Roma wasallapi kashan, Vilacaya, chaypi misionero chayasqa, iskay hermanito sina tata Diosman kutirikapusqanku, sinchichaq nisqa qhatiykachasqa karqa kay misionero. Wasinman risqanku chay hermanito wasinpi tantasqa kashaqtinku, runa tantaykakamusqa. Rumiwan punkuta ch'akasqanku, punku wasawan hawanta ch'aqnasqanku rumiwan. Khakaspa punkuta apaykusqanku, maqasqanku, ruphay q'uchupi sayachisqanku, kunan takiycha, kunan takiycha. Qan ahinata musyuwaraqchu, manaña sina, mana sina, t'ukunapaq kay. Ipaykuna takiyta qallarisqanku. Uqyuyaypipas yaykuykuman hina, ya takiycha, takiycha, nisqaymutawan takisqanku. Tukuy sufrisqas ninchikmanta, payachan kuyawanchikta, mana Cristo hina amigo kanchu, ni uqpis, ni uqpis. Payachan tukuy ñak'arisqanchikmanta, chik nisqa kasqanchikmanta. Jesucristo hina sumaq amigo, mana kanchu pay hina. Chay llakiypi kusiyta huq, paymanta parlaq, paymanta willaq. Chantanin apóstol Pabloqa, sonqo tiyaykuymanta Espíritu Santupi kusiymantawan parlananchik tiyan. Ahinatachu kawsakushanki hermanoy? Ahinachu iglesianchikpi? Tata Dios yanaparisuchun. Imaynatachus kay Tata Diospa siminisqan niwanchik ahinata kawsakunanchikta. Tata Dios saminchaykuchun tukuy uyarikunata. Dios yawan. Qhipan kutikama.